haringkat ke jing non lang kiar ngot ki MLA bakentop UMLA ka clearian uba kerman shila ke MLA jang ka sutanga saipung kokong Santa Mary shila ha ke jing lang bala pelong hinin ke singa DC Conference Hall ha clearian Deputy Commissioner Shivan Shawasti IS ularai man pentre kam yagi khanyu teli ki ma jing dawa man pen pha ya ka thong kam thong jam jong ka District Selection Committee ha East Jantil District but kini kidai ki jing dawa bala dawa the way u activists uba reaching sun siang shai but muktiar uba kerlang so long ba kidan katu kanitli ki mat dawa ki ba nakaliang u Deputy Commissioner pala kot ban shimrai Henry udon ban pan jingmut na ka personal department jong ka sarkar jilla ke jingit bu RTI jong ba reaching sun siang shai ka ba hadu lai tali ki RTI kalong hadien ke jingyo ya ka jubam na ka office u DC ke East Jantil District kata ha ka arpsan tere banai jilio arjarpsan ka badai ka RTI ka baningkong ha ka jingi dai bat ka rukom thap jam ha po ka ni ka district lingba ka DSC bat ong bakala dan ka jingbam shai ha ka rukom thap jam ha po ka ni ka district bat shu ka bala peningo ru ka long ba namar ka dan ka post ka batip kom ka sectional assistant ki penmi komba artli ki post Henry ha ka por bala yo apat yak result kami hadu lai tili ki post bat kani kala pelong yo ba siang shai bat bu jingkeli ba per bat ukmi nanti ba unyo yak juba ka ba shai khnang ba kan pen shai ru ya ki tu ki ba thap ya kani ka post ba na lor kani ki dan ki we ru ki benta ki be dei bat ka DSC ki ba utei urang ba ulawat penya da ka babu RTI Office Deputy Commissioner East Jantil District. Kaneka meeting kumba kila nyo kadayan baka jintik bangila yang mening na ka Office Deputy Commissioner kadayan do satu memorandum bangila submit sa Deputy Commissioner na ka katandai tadi bangila ada kita to cut new suggestion te hantu mina ka subject ini kadai batan don kam ka urgent immediate intervention habe dai bat kerkot rekam jong ka DSC habe dai bat recruitment proses ka batinang yat menta Nebita kan dia enhance transparency and public confidence. Dah ada kata naruh kena tarik ni summit kata ba untuk kan dia beri suggestion. Te dia jadi menin ba kandon kat meeting hari dia bat kan DSC ni apa DC office tengilawan ni mana tadi saya kelam so. Te hawai ka meeting ni lagi iba ila don ni honorable MLA armo apa ka district untuk kermen bat dan santa bat ki MDC paro apa ka district but ki concerned department juga DSC but ki members but ki department untuk district kamtam yang ki head of institute untuk ka district hakata ka jingalang don karai ki karai na chinang taiba baro ki kan utili ki lap diang don ki benta ba ki hapan pan approval untuk state level na ki concerned department te ngila pensio ada ka jingalang ngila pensio ya district UDC ba ana yang ila ka official communication ada di berkat management meeting. Yang mentah tangga kata, tinggi dapat kata, ke official minutes of meeting. Yang mentah kasih ke specifically haluan kata ikan ke memorandum bagi summit, bantuan ke immediate urgent intervention. Harga dia berkat RTI yang mentah kasih ke not part of the agenda. Verbally ko makipagsingaw memang ang meeting taki kiro kising ukumen ba dan kumkane ka step na do isi besin na step ko ban kondang stakeholders te abe dai barka ek content ke jongi hamangne kiro kila pensnyo taman lang jongi nin sapet ba kin pentri kam na ne pentri kam in letter and spirit ade bagila yo kata ka minus of meeting man bode ba ka ni ka issue hoi ka kata ka pensnyo namar ya kani ka suggestion bagi ai kalau hadir bagi banyak feedbacks paiba ki input pakai ki pensnyo yang ki concern stakeholders baru ki pa tempat keemisian nanti RTI ni analyze ya kama nak tu kaji bapa ni layo ni analyze jadi guideline ke procedure baca ke kom ya kemahakan ni kesnya baladep nang tu ni frame no ya ka suggestion kamu akan tumbang baru hangta terkadang kumbat ni pekin penjaji akan ni kadi isi mang iskumat mang illa tadi spirit kat kumkarai no bisa berkat sadek kum
kenaman kadon kakaknya untuk lagi point baru kila sini specifically baru 1 point after the another point the don kita kila peding at his level district level don kita uang bahapan teh ingin sa bisa kadon ni tambah tarai bahai namar la don baka official statement and official press release kadon ni teh ingin pa kata official press release pada jo kapor anda lawan kata ka official communication la ka eka menisum meeting ke mentakas ni hangta amar sekolah nga om mentayo ka kontradik pada kata statement joki kita ka bentani bisa kata ka main shop meeting management ba kindon baik kila di the as per kat kong situation kalau misal terkat based on the situation tengin menang song title song kriteria kani amde tangam mentakas na for the continuous katang sa por yami persamban follow up ya kani ka DSC produk pasnam khantam ya ki konsamlang tiba apply kan ga DSC post backend post ba ini dalam ba DSC saja ni kerpa ya ki trace tong man ki ba don confidence ban appear or mental report sa dem ni tiba yus ba kuno ka men proses kajat tengiton increment ba kan ini initiative ba rashin du DSC ang lamba ka follow up jong ya debat ka jumpa kam ka DSC ngin chang ban botin ya kan ni kapala tambang iton kam ya ka jitre lang jong pi ladap kani ka madan menta apa yang kani ke message kalaman it's a fair and transparent sim kabula yang kani tresitom poi la don cek angno kan ke stage ni kloi ban yarap at any point of time ban yarap happy hoi ki don bon ki benda kerkom communicate bat ni yang bak phone abak ni kendo ki don te miro ki dokumen bagi anjing yang ni ba nginyai sakang bagi kani kakam ado bakan poi kakam kumba long ladu nasdang on objektif ni don kam ya fair and transparent document process dem ta kasmi ka jingalang lo khotho DC Bade Chairman District Selection Committee yung district jongi agaba kasmi ro bang submit ya kani ka suggestion jongi ula pensingongi ban khot ga jinglang dasni bada ga jing khot jamu na ma bangiru khlam restriction bayanon khot te ula khot hi ya kinong khmat baro an gemle ki MDC but ya ki principal ki jong ki educational institution bada no po jong district but katogan le officer rangkat ga jingon danang jong ki DSC member tingila ya bahan keren bang tu te kidan hi ki point ki ba manne hi directlyento ula agree ban le kat kum gajing dawa ga jongi ban pentrai kam but kidan ki senjam ki ba uang ba uhaban sim ya ka opinion ng personal department naswa banda ki but hakabakud hi minam kumba mari sinam tan yang ba minapap hi ya ka mainut jong dasi gajing isa ni apnang tagajanmet ya la se kan bi ega bang ekran menne mat ka ega jingtha ko mi na kalem dum disi ka ya de ne kam dei ni pat yo menta te wala kataru hagi aga hadin malawai swaban kut ka jingalang le ila nolor di mat ki ba ila debu kan ya geli ila pensingo hiru ya ki kato ko nang ki mat banal yang ngi dei ka jingtre kam jung PIO kajing day berkakum terekam ke DSC overall, but let's see ke positive reaction ke depan wan lagi, memang suggestion tiba ide bang terekam nilai, di community ba ini ki lasai ni mentasi senyap, jadi saya lasai ni aku mainun, nilai ban pentingnya, ke bang ekran ni, kalau sesok ni kamu sesok, tidak ada kalau sesok, tinggal nampak bahas susu. Lada kalong markong pong ke bang keren ni di ninom ali in yai de kelenti ke bade ila wok ila sok out ni iki waste and min mengin yai di sekolah hagajing jade berkade ka de di sisa kumba pilih asno di sisa kade ke kam di Henry ka kumga RTI app ke batai saya ke first step kade hau PIO second step kade dalam nimyo iki jitip di batikna nahu ani umai din yai siau DC beri appellate authority tiya kita ke fast second and third RTI nilai kita ke first la yo ke jubah RTI second but third kira cross ke 30 days
stipulated time dengan late ban appeal. Jena mar kata kadau ka jingkia ka baudisi usung tu balada PIO terikam ha ke ba ban pensa ji pai ba kada yu serman dengan DSC. Na kata kadau menne haswa ban wai meeting nagaling jongi nila stress ba ila ongru namaru member secretary baderu PIO ko nila stress ba hayu ngong ba he should be more proactive ban ai di jubab agapor go biang marba menegani second bathat mulai for life harusnya menjawab itu bangin tu bagino information kita ban ki hab big apo jangka jimpe jangka DC office apo district jang kimdon information ki ka bagi haban pan nasaba district ni nasasulong the 30 days is more than enough ngila ong umne ba big nagaliam joki kumpia euro dia manong proaktif ban exercise provision jong ati ayak kenang ba mangi larang ya di kumne kiwe ya se hagating bom sempang ayak ati ayak nong kinong kenranding ke ban sim gi senjan gi bade te kamna se ka bang inai pe yor bolong kumbang umni be more proactive bagi beri wan mana approach dia ka ji dai bagi ati ayak application pada yang jong DC te kilo-kilo ba usnyo ba kala kamnong major kam tu lumjing lang barong taksi ban pensai ba unpage ba ke ega contention ko bang mandra ko lang sesa ru ba nagaling ko PIO ru de ban sim kita gisenja mo de banle banaliam jong DC Surman juga DSC ru de ban antrai kam ya ki kendon kat kum jongka aku ni por la de di side ong be ba pik ya ane ka kam ila sim naga benta gajing bha gajing miat jong kun samla jong district kadon armta si benta gadai ki RTI findings ki ba la yo du katha te ila krensai adu ki press release wala de bro ki press statement krensai bagi jing duna ki dan ila la idam be ta gadai first part second part kumang ang katoga khakhandai tarik November mahapring ga jingya danti ga jongi ya gini gi RTIs ka wanna kani advertisement ba at punyo tarik Oktober 2000 tika kunno aga apo tarik mensemteyo te ngila submit jaga suggestion yang khakhandai udisi ula extend ya ka advertisement saka apunyo kubut bunta kasi kala akut te nagata kadau kane ka jingya danti ka jongi jinga de bat kita gilup holsu panang ya tengi bat ka jinga de bat kini ki reformative steps ki bangila suggest ki nang yai tengi sukma min absorb hi ba ka ba ki I commitment ne ki de ban le but failure ada kade kanong ko nginong compromise kata ini ya besukma ang kuar ban nyetu ipi masih tenat bagi don ki kun samlang ba I sendiri text message kidon ki bawani kundu mahkamah bad menne hiru hadin malawai ka meeting nang ngale sa sembar jong kidon ki samla ki ban ba yang da kamdei ba fi yele ban punkhoi ye ki jabo zaban ki badon DSC yele deru kidom slan man apply menta kasi ke last date ban apply kila wan bud kidawan ru ban itu office tamamne yung kajingat inti jongpi mislur ban le apply otherwise nginom le apply na maging sniyo du jingkermen ti kalau hakata kadu kajingat inti kanam pun tanggung tu dengan yang teng di loophole sungin ya den ya kanen ya den perkita ki steps mangin ya sakmat salor ki longberi broad and wide but kalau in a sense ba till the time that we see concrete steps are taken by the DSC ban reform ni kini ki ke timde ban su ai commitment tang ten ni wa